none se perezida kakajwe ko mumamagaje havutse ikihe kibazo? Oya vraiment nge ndashaka kumenya ngo abasirikare banjye babura iki batsinda urugamba. Ako perezida ibikoresho byose ntabwo byatugezeho, numva twatsinda urugamba gute? Bote zabagezeho. None se ubwo perezida kakajwe urumva bote zonyine zatsinda urugamba? Urumogi rwabagezeho. Ako none perezida kakajwe nta n'ibiryo dufite bihagije. Barabyifitiye habura iki habura iki. Ako nyakubahwa nta n'ingabo dufite zikomeye zahangana na M23. Bashaka ngo nzajye kugura abakinnyi muri Man U. Bashaka ngo nzajye kugura abakinnyi muri Chelsea. Ako nyakubahwa perezida wowe byihangane ndabizi umunsi umwe tuzabatsinda. Aho bigeze ndarambiwe. Nase nyakubahwa perezida mwahita tugasangira kuri ibyo biryo ko nanjye mvuye ku rugamba nshonje. Gusangira nande? Nyine n'icyubahiro dusangira nawe kuko inzara iratwishe. Shaka gusangira na perezida mwangegera. Mwari mwabona umukwiye kubasangira na perezida? Ako nyakubahwa perezida ukoriza ku rugamba aho gasigara wirira twandatanu tugaburira. Mwari mwabona abakwiye kubasangira na perezida cyangwa mwari mwabona ingegera zikubura mu nzu zisangira na perezida? Ariko nyakubahwa perezida kakajwe natwe akaduhaye ku biryo kuko nawe durungana nk'ingurube natwe akaduhaye tukiriye. Mwaje no gutumbya akadege mwaje mu kazi. Sile kiwasasu. Basi nyakubahwa perezida waturirimbiye ka karirimbo tugasubira ku rugamba dufite morale. Mwaje gukora iki mwambwa mwe? Ubwo nyine nyakubahwa ubwo nyine twisubiriye mu rugamba n'ubundi twimye ibiryo. Nari nibagiwe ubasha garuka. Nagarutse nyakubahwa perezida. Naya mavuka twaguze muri Amerika.